Banuti u Diklo iz pravca Punta Mike je kao ući u neku sliku iz bajke. Ugodno je u dikljanskom raju gdje se more s kopnom ljubi, gdje se miješa dah minulog i nadolazećeg. Citat je to iz jednog novinskog članka o Diklu. A što to čini Diklo Božjim vrtlićem ili malim Parizom, kako ga znamo nazivati? Olubalar, izmej bori, poškoje mar, biti tu se mola mista, soblačići lojke dima. Biti tu se mola mista, soblačići lojke dima. Po mistima kampaneli, po vrkucu se ustali i gledodu po pojima i po mistu i po vali i gledodu po... Prostor na kojemu se nalazi naselje Diklo nastalo je u poskretacijsko doba, točnije u najmlađoj geološkoj prošlosti Zemlje. Konačni oblik teren dobiva, ili bolje rečeno onaj koji danas, kako danas izgleda, dobio je u zadnjem pomicanju obalne linije na način da je nakon zadnjeg ledenog doba, koje je trajalo otprilike u zadnjih 15 do 10 tisuća godina, kada se led otopio, razina mora je porasla i Diklo je dobilo sadašnji obris odnosa obale, kopna i mora i svoju obalsku razvedenost. Međutim, prostor je geološki sastavljen uglavnom od kamena vapnenaca i brojnih njihovih sedimenata, odnosno taložina, jer se vapnenac raspada mehaničkim, odnosno dolomit mehaničkim, a vapnenac kemijskim putem i nastaju rezidijalna tla, odnosno ostaci tog vapnenca kao taložine i one su najinteresantnije kao flišne zone u području Dikla koje su vrlo plodne. Klimatski Diklo je vrlo povoljno. Ljeta su topla, ne možemo čak reći ni vruća, nego topla i suha, zime blage i kišovite sa izrazitim proljećima i dugim jesenima. Olmornore do na brodih, čana jarbo i dradvižu. Vrlo malo ima oblačnih dana i malo kišnih dana, pa po toj nekakvoj logici Diklo, Zadar, jasno, i ovaj Zadarski kanal i Diklo ima oko 2518 sati sunca godišnje ili 6,9 sati dnevno u prosjeku, a to Diklo uvrštava u u mjesta koja imaju najviše sunca na zemlji. Ol poputih mole ženske, kad pomalo s ručkom gredu. Blagodat ljeta je maestral. Ovakav maestral kakvog ima Zadarski kanal nema niti jedan dio Jadranskog mora. Prema tome, s obzirom da je Zadarski kanal ima najkvalitetniji maestral, onda ga ima i samo Diklo. Ovi prirodni elementi koje sam istakao
vrlo su važni razlog da se Diklo davno počelo naseljavati. Iako nastanjen još u rimsko doba, Diklo se prvi put spominje 918. godine u oporuci zadarskog priora Andrije. Ime mjesta koje se javlja u raznim varijantama kao Duculum Iuculum 918. i 999. Iuculum 1967. Diculum 1195. Dikla 1205. Dicium 1291. Neki svode na toponim Duculum, dok ga drugi izvode iz latinskog ad viculum ili kraj sela. Zanimljivo je spomenuti da Diklo dijeli naziv sa selom, prijevojem i 4285 metara visokim vrhom u Gruziji. Postoji isprava gdje kralj Petar Krešimir IV. Daruje Diklo sa svim njegovim kolonima, seljacima, stanovnicima, kako hoćemo, daruje benediktincima, odnosno crkvi Svetog Krševana u Zadru. To je godina 1062. Međutim, važno je napomenuti da taj izvor govori da je darovština koja je data od strane Petra Krešimira IV. Darovština njegovog djeda Mihajla Krešimira II. Negdje iz 10. stoljeća. Dalje imamo 1195. godinu kada papa Celestin III. Potvrđuje istu darovnicu. Zatim to kasnije potvrđuje i kralj Hrvatsko-Ugarski Bela IV. 1241. godine. Kako su u toj darovnici na imence nabrojani Mihajlo Krešimir i svi njegovi nasljednici, darovnica za Diklo postaje temeljni dokument kod sastavljanja genealogije hrvatskih vladara i ima odlučnu važnost za hrvatsku povijest. Važno je da je za povijest Dikla vezano i ime papa Urbana III. Koji je 1643. godine daje seljacima oprost na dan titulara Svetog Martina 11.11. Dakle 1643. godine, jer je to crkvica Svetog Martina i daje oprost od nekih daća koje trebaju davati. Crkva Svetog Martina uklopljena je u arhitektonski blok bivšeg dvorca obitelji Strmić. Nema podataka o godini nastanka crkve, međutim po buli pape Celestina III. Može se smatrati da je nastala negdje prije kraja 12. stoljeća. Iznad ulaznih vrata je posvetni natpis što je rijetkost na srednjovjekovnim crkvama u Dalmaciji. Natpis navodi titulare i donatora Petra. 1636. godine predana je na upotrebu seljacima Dikla i kao župna crkva služila je do 1645. godine. Oko 1660. mrtve su počeli pokapati oko crkve Svetog Martina. Crkva Svetog Petra se prvi put spominje u buli Inocente III. Iz 1204. godine. 1645. mještani su obnovili krov crkve i od tada služi kao župna crkva. Postojala je crkvica Svetog Tome. Nalazila se na glavici iznad Lokvica. Svi ostaci crkve potpuno su nestali. O njoj ima vrlo malo podataka, tek spominjanje u jednom dokumentu iz 1298.
Današnja crkva Gospe od Ružarija sagrađena je 1708. navodno zaslugom tadašnjeg župnika Zabrolića. Dvor oko crkve, to jest cimatori, također je služio kao groblje. Za vrijeme Kandijskog rata u ovim se krajevima živjelo u strahu od turskih upada i ljudi su se bježeći pred Turcima selili iz mjesta u mjesto, pa bi se tako vjerojatno događalo da bi se negdje i trajno naselili. Pošto se smatra da su se prvi od 11 autohtonih dikljanskih prezimena u Diklo naselili Barešići 1646. Vrlo je zanimljiv podatak da su te iste godine, 20. srpnja, brojni odredi Turaka napali Diklo, a onda i Bokanjac. Svakako je interesantno, puno puta se nadmudruju naši mještani koje pleme starije, koje je došlo kada, prezime i tako dalje. Međutim, mi nemamo točnih podataka, ali prema nekim matricama iz crkvenih knjiga mi možemo doći do nekih zaključaka koji opet nisu sigurno 100% točni, teško je to tvrditi, jel? Ali se smatra da su zapravo zapisane da su 1646. godine Barešići, 48. Grančarići, 49. Matešići, 49. Živkovići, 1652. Špalete, 1655. godine Rimanići, 1658. Markežići, 1659. Milini. Bilo je još jedno dikljansko starosjedilačko prezime Šljakić, koje se spominje iz 1668. Ono je negdje izumrlo otprilike prije 80-ak. Možda između 80 i 100 godina. Zadnji, mislim da ima još jedna žena u Diklu koja vuče podrijetlo od tih Šljakića, ali već ali daljnje podrijetlo. Ona prezimena koja su do Dikla, koje se raširilo, ekspanziralo od Zadra do Kožina. Ranije koja su se spominjala, to su bili Jukići koji su se doselili negdje ispod Velebita, zatim su to bili Begonje koji su došli iz Privlake, zatim Peroši koji su došli iz Zatona. Pa su to ta prezimena nekako vuku svoje podrijetlo u Diklu iz 19. stoljeća. Vrlo bi bilo važno spomenuti da je kroz Diklo prodefiliralo nekoliko desetaka, pa čak preko 150 raznih prezimena koja su u Diklo dolazila za vrijeme neprilika i ratova s Turcima, ne znam, od Kandijskih ratova, kada je turska opasnost postala sve jača i sve češća u Ravnim Kotarima, i vrlo česte provale Turaka su tjerale, uostalom, to nam je pokazao sada i Domovinski rat. Dogodila se ista stvar gdje su pomaknitali četnici, protjerivali hrvatski živalj, on se sklanjao i dolazio opet k nama. Međutim, kad bi se prilike promijenile, onda se to stanovništvo vraćalo, ali uvijek je netko negdje ostao. Uvijek je neko negdje ostao, priženio se, i tako dalje. Granica samostanskog posjeda, a kasnije i mjesta, protezala se od Suhe uvale do Starog hrasta, koji se spominje i u darovnici za Diklo i dalje prema Bokanjačkom blatu. Stari hrast je stradao negdje u 11. stoljeću, ali se stari panj omladio i raste na istom mjestu i danas. Sjeveroistočna granica je bila stara cesta za Nin, dok je sjeverozapadna granica protezala se od morske obale nekih 100 metara istočno od crkve Svetog Petra, pa u gotovo ravnoj liniji prema Svetom Tomi.
Kroz dostupnu povijest u Diklu je djelovalo oko 50 župnika. Svoju lozu prvu Poseban opus ili posebnu pažnju zaslužuje don Mijo Ćurković, svećenik iz Armanasa koji je u Diklo došao službovati 1878. a Diklo je napustio 1933. Dakle preko 50 godina. Inače o njemu postoje brojne anegdote koje njega prikazuju u raznoraznim bojama kao u prvom redu izuzetna čovjeka. Vrlo sposobnog, vrlo pametnog. Dakle, don Mijo Ćurković je bio najprije veliki Hrvat, imao je vrlo jak razvijen nacionalni hrvatski naboj, bio je pravaš i on je osobno vodio pravašku politiku u ovom gradu i zalagao se za hrvatstvo i hrvatski jezik. Zatim don Mijo Ćurković bio čovjek koji je donio jako puno, ne samo u buđenju nacionalne svijesti, nego Diklo nije imalo kvalitetnog puta koje bi ga vodilo do grada. Negdje put išao kroz polje, don Mijo Ćurković je zauzimao se i isposlovao da se napravi put uz more. Istina, nije to bio asfalt, ali je bio put kojim se moglo, barem ne za vrijeme razvaličina, mora ili neke jake tramontane moglo proći. Zatim je učinio jako mnogo da se podigne, da se napravi bunar, da se nađe kvalitetna voda. Otvorio je prvu čitaonicu, podigao je bistrog seljaka Rimanića zvanog Ramu na razinu seoskog kneza, koji mu je jako puno pomagao i to je bilo nekakvo žarište kulture onog vremena. Malo tko zna da je don Mijo Ćurković bio vrlo plodan skladatelj, da je napisao mnoštvo marijanskih pjesama. Akademik Enio Stipčević istražuje i našao je već mnogo toga, istražuje te njegove pjesme, marijanske pjesme posvećene Gospi, koje se nalaze u muzejima, odnosno u arhivima Venecije, Trsta i drugih gradova. Don Mijo Ćurković bio je i strastven lovac i don Mijo Ćurković je više sam nego brojni drugi svećenici ostavio traga u svijesti ljudi i u predaji, usmenoj predaji. Ja sam se rodio godinu dana poslije njegovog odlaska, ali sjećam se, ne njega, ne mogu jer sam rođen iza, ali sjećam se od svojih roditelja i od ljudi koje sam poznavao da su kružile od don Miji Ćurkoviću anegdote. Kao recimo kad se rodio kralj Petar II, onda je on trebao reći veliku misu i obznaniti narodu, a on kao prava što nije mogao, pa kad je bio pozvan na odgovornost, rekao je, što ja mogu, mali čovjek, mala misa. Para se škrapa, di se loza vila, tu se brana grožđa. I vina se pila. Rapalskim ugovorom Zadar postao okupaciona zona Italije. I 1919. zatim taj dio je anektiran Italiji 1921. godine. I tada Diklo doživljava prilično teške dane zato što se nalazi između talijanštine ili talijanaša s jedne strane
i žandara, karaulaca, orjunaša, srpskih vojnika. Notabene oni su u Diklu imali i žandarmerijsku postaju, imali su granicu, čuvali. Talijanska bila je 20 metara, stup je bio gdje je danas kuća iza Delfina ondje, prema Diklu, bila je dolje uz more jedna kolona, šteta što su je razbili, na njoj je pisala i godina 1921. I ondje ova njiva Željkova i ova Stipićina do Petra Kojkinog, dondje je bio 100-metarski pojas. U dvorištu uz more do Petra, kod Petra Kojkinog tamo do Alme je bila mala karaula, odnosno jedna osmatračnica ili bolje rečeno carinska jedna postaja gdje je radila Manda sa carinicima, Manda je radila s njima i ona je služila kao premetačica žena, jer su muškarce pregledali financi, a žena je pregledavala Manda, jer je to se smatralo kao normalnim, jel? Kaletica moja mala, zameništa li pjednima, kad se siti mladi dana, svaki kamen nešto priča. Cvića samo u pitare, tiramo li vežu skale, a murtila i lancuni lipore se boju. Ovo razdoblje, za vrijeme Talijana, ne može se ovdje zaboraviti jednog čovjeka, a to je Ante Špaleta, zvani Starac, koji je bio i mudar, i pametan, i lukav, i surađivao je lijepo i s jednima, i s drugima, i s trećima, da bi očuvao integritet Dikla i da bi ga u neku ruku spasio. I ja mogu reći da mu za to mnogi od nas možemo biti zahvalni, jer bi bilo puno puta kojekakvih neželjenih posljedica da uvijek netko pametan nije bio koji je uspio sve to na neki način neutralizirati. Stvara se škrapa, di se lozavi. Škola u Diklu je otvorena polovicom 19. stoljeća i kako u okolici nije bilo drugih škola, i djeca iz Puntamike su pohađala tu školu. Prva učiteljica je bila Uldarico Marijana, a škola se nalazi na istom mjestu i dan danas. Nedavno je obnovljena, prvi puta su razvojeni razredi, a učenika je sve više. Manje je poznato da je u Diklu 1909. otvorena knjižnica, i to ponajviše zaslugom Ive Rimanića, u čijoj je kući i bila knjižnica i tadašnjeg učitelja Jurića. U knjižnici se moglo, kako piše u Glasu Zadra, mukte uzimati i čitati knjige i upisati se na tečaj čitanja i pisanja. U Diklu je 1939. godine bilo oko 750 stanovnika, a 1953. oko 850. Velika većina tih ljudi rođena je uz obilnu pomoć babe Boje. Bila jadnica, siromašna kao i druge žene. A što ćeš? Pa nije prišla kad je mogla i koliko je mogla. A najprvo je primila muško dite na ruke. To po njezinom govoru pamtim. To je bila naš Perica ovdje. A to je bilo 1915. A posljednji je bio Mirko. On je tamo oko 1967. 8. Tu je.
Je, i osmi. I čak je onda bila po samom Rimu u bolnici. Prvo, ranije. Ranije dok je bila mlada, dok je imala jednu 50 godina. Ali čača niti ja dati. Čača je niti ja dati i tako, eto, ostala je. A žena je prišla koliko je mogla i koliko je uspila. Primala je žene, dicu na ruke i nek im Bog da svima zdravlje. Ovak je rekla. A koliko otprilike dice je porodila? A porodila, ja mislim da je na 100. Cilo diklo. Sve žene nisu, žene išle prvo u bolnicu, a svaka je rodila 7-8 dice, najmanje. Najmanje 7-8. Sve 9. Najmanje. A onda koliko je žena? Eto, sigurno 100. Više, možda par 100. Bio sam najjeftiniji aparat, to je bio ruska smena 8, to je bilo 59. godine. S njom sam slikivao puno slika i po Diklu i u Petrčanima. Slikano je to sve što god je bilo lijepo i za vidjeti, a slikivao sam puno sam slikivao u Petrčanima, pričesti, onda krizme, a i onda sve druge veselice što su se događale kod mojih prijatelja u Petrčanima, a u Diklu pogotovo sam mogao snimati sve što god je bilo od Rampade pa do Klanca, od Klanca pa do Ahtića, od Ahtića pa do Mula, Rivu, a onda najviše sam volio žalost slikati, što se vidi na mojim slikama kojima sam slikao. A onda ponekad sam i do Svetoga Petra išao i Sveti Petar, a najviše sam slikivao procesije, svečanosti koje su bile za Uskrs, onda Božji dan, Božić, a ponekada i pogrebe sam slikao. A što vas je najviše potaklo na to? Pa eto, želja mi je bila da se ostane neka uspomena moja u Diklu kao nešto vrijedno što bi se dalo za budućnost i samog mjesta da bude to u mjestu, a i zahvalnost ljudima koji su bili prijatelji, gostioni od Kostarca sam puno slikiva mojih prijatelja dok su igrali na karte, na boče, a i onda po zgonu gdje god je se moglo naći što god koja lipa slika, a najviše sam volio more, najviše me zanimala Muja me zanima najviše i sve ono uz Muja što je bilo i Kaići, Žalo što je bilo nekada, sve je to koje sada više nema. I bili nam još mogli otprilike reći koliko ste slika napravili? Pa puno je toga bilo, ja vjerujem sve skupa što je bilo, ja mislim priko 200 snimaka je bilo. Imao sam jednu kutiju filmova koje sam bio dao Marku kad je bio u Engleskoj i on mi je to bio vratio, te sve filmove, puna kutija što je bila. I nekome sam je dao, ali mi taj neko koga sam dao nikad nije vratio. I tako do tih filmova nemam. Jedino što je ono ostalo slika, što je to bilo. A onda najgore je to što mi je Gara upropastila slike. Njoj sam bio dao da vidi sve te lipe slike što su bile od Diklu. I njoj sam bio dao i kod nje je to ostalo možda jedno mjesec dana. Kad god bi ja došao kod nje, nje ne bi bilo. Tako jedan dan ja dođem, ona meni kaže, a ja sam to bacila u smeće. A ja kažem,
A ja kažem, pa znaš da ti je tu i oko tvoj tamo slika sa konjima i da je to povijest Dikla koju sam ja slikivao 50 godina. A ona kaže, a što sad ja mogu, ja više od toga nemam ništa jer je to bacila sam. Ja nisam mogu vjerovati, ja sam rekao, ja bih volio da mi je otkinula dva prsta, ja kada se otkinula dva prsta, od ruke bi mi bilo lakše nego što se to bacila. Ali je stvar gotova koja je ona bacila i toga više nema. Ja uvijek ne mogu se zamisliti da tih slika nema. Ne mogu zamisliti. Jer su mi one bile od davnine, a i bile su lijepe, usporne. Bar za mene, koliko se ja. Uvijek sam se na njih vraćao, gledao bi, nikad ih mi nije bilo dosta. Mislim da bi rekao, više ih neću gledati. Gledao mi je i opet bi ponovo gledao. I tako je to prošlo. Izmej bardih, oluvalaj, izmej borih, poškojimaj, vididu se mola mista, soblačići lojke dima. Vididu se mola mista, soblačići lojke dima. Po mistima kampaneli, po vrkucu se ustali i gledodu po pojima i po mistu i po vali i gledodu po pojima i po mistu i po vali. Jedom gledao dolu valu, kako ribar karpi mrižu, olmornore dol na brodih, ča na jarmo idra dvižu. Olmornore dol na brodih, ča na jarmo idra dvižu. Drugi gleda po dvorima, moludicu ča igraju, olupo ih retežoci, ča u foši maškinoju. Olupo ih retežoci, ča u foši maškinoju. Ol poput ih mole ženske, kad pomalo s ručkom gredu, ol za kuću di u hlodu, store ženske ono predu. Ol za kuću di u hlodu, store ženske ono predu. Sve gledalo posred misti poškojima, a kucodu kako sarca, a reloji sveju njima, a kucodu kako sarca. A reloji sveju razmohala, a zuba do sunce sjano, po njemu zornje vatru, di je calo i vonjalo. Bilo cviće omendula, bilo cviće omendula, bilo cviće omendula. Skrivaju se ostarili, ovdje smo se nahodili i prvu svoju ljubav našu me u cviće provodili i prvu svoju ljubav našu me u cviće provodili.
zvali, o menduli, kad su zvali, o menduli. Još smo bili čudo mlodi, rič smo svoju zadovali, da li ćemo sve do smrti to dohodi i pohodi. Bilo cviće o mendula, bilo cviće o mendula, bilo cviće o mendula. Godišnja su pasovana, na pribonde noc odmila, naša želja, vruća želja, ni se nikad ponovila. Naša želja, vruća želja, ni se nikad ponovila. Me u cviće, o mendula, me u cviće, o mendula. Ma ja uvijek kad sam doma i kad bilo u godišću, greno nam odi sam prošla, lipu mladost, ljubav radost. Usred cvićo, o mendula, usred cvićo, o mendula, usred cvićo. Bio je puno pametan, svašta je na ovom svitu zna. Kad bi ga sapon istrezao, diga bi uši pa bi stao, pršoto voće zareva. Diklo, kao ni druga dalmatinska mjesta, nije zaobišlo prokletstvo manje više nasilnih migracija. Iseljavalo se uglavnom u SAD i Australiju i to poprilično masovno, tako da je broj stanovnika Dikla 1971. manji nego 1953. čak manji nego 1939. iako je do tada uvijek rastao. Diga bi uši pa bi stao. Razlog što se iseljavalo, još u početku nije bilo toliko ni poslova, iako je bilo koji poslovi su bili manualni, a većina ljudi nisu ni sistem volili. Ni sistem. I bižali su 50. godina, oni su bižali njih dosta sa brodovim, kao rođak Frane Maturin. On je napravio, on i jedan njegov prijatelj, Kajićo Šperploče i na vesla. Najprije su ostavili na Dugom otoku Fera, da iđu na Fera i oni kliznu na Fera, osta. I to je bilo 50. godina. A poslije onda neko vrijeme stalo, jer svi su i pobigli. I onda se počelo opet 60. Dosta je bižalo se 60. u početku 60.
su išli, ko ima nekoga za garanciju za u kamp. I tako su išli 60. 2., 3., 4., eli. A reci mi kad su s brodovima išli? Dokle bi išli, do Italije ili? A išli su sa brodovi, neka su čak i uvatili, pa i su bili onda i u zatvor se išlo. Nije bilo kao poslije, ono, samo te ošišaju i onda i opet nazad. I tako je to, ali oni bi po 2 godine znali ići u zatvor. Oni prvi. Onda je sve stalo bilo, a nije bilo više nikoga za bižat. A koje si godine ti pošao kad si krenuo? Kad je Pa bilo? ja sam pošao 67. na brod, onda se počelo, otvorila se sezona, baš na strane brodove. Kad je to bilo za strane brodove, onda je malo to se već isto otvorilo priko Rima i malo po malo svi koji je bio na stranim brodovima, on je pošao i u Ameriku. U Rim i u Ameriku. To je 68. je najviše išlo, 69. i tako. Tako nas je, uglavnom u Ameriki nas ima priko par stotina. Dosta, sad ja znam da su to već momci i cure koji su od naših ljudi rođeni već u Ameriki, već imaju svoju dicu, i tako, Pošao do Cezareva, da bi mu malo cukra dao. Uvijek je treba prizoru on, kad bi sa crikve čuja se zvon. Dobro je znam, moj dobri tovar, da sam u Gospoda. Evo sad će nama Ratka reći koji su posjedi dikljanski. Tretine, onda Trsine, Okoše, a onda Dražnice i Zgonine. A ćeš li ti što sad reći? Njivice, Pitaliština, Rede, Dugača, Okoše, Kus i Katarištine. Brajde, Galenuša. Starine, Kusovi, Brig, Šopenuša, Grbice i Plovanije. I to je sve što Diklo ima, a oni koji od nje neka ga vrag nosi. Dikljanci se već stoljećima bave uzgojem maslina i vinove loze. Doduše nema tu neke velike proizvodnje, ali gotovo da nema obitelji bez poneke masline, loze ili bar romanije u dvoru. U prilog tome govori podaci da su koloni Dikla još u 17. stoljeću imali obvezu davanja dijela uroda maslina knezovima posedarskim, a jedan ugovor iz 1277. godine spominje 62 zakupnika težaka, pa je to do sada najveći poznati teren u zadarskoj okolici zasađen vinovom lozom. Diklo je danas, u Diklo su masline bum. Međutim, Diklo je imalo masline prije više stotina godina i to vrlo kvalitetne, na vrlo kvalitetnim prostorima i bila je vrlo kvalitetna mlinica. Jer mjesto koje je imalo mlinicu, znači ono je imalo i dovoljno materijala kojeg je trebalo obraditi. Diklansko polje koje je karakteristično za uzgoj maslina su bile brajde, zatim grbice, brigovi, dakle oni viši dijelovi. Međutim, nekako najveći dio zemljišta je bio sijala se pšenica manje, ali ječam, kukuruz, zatim povrće. Međutim, moglo bi se nekako reći da najveći dio poljoprivrednih površina, osobito krša iskrčenog, je bio pod vinogradima. Diklo je nekada proizvodilo vrlo kvalitetno vino i može se reći da je svaka kuća proizvodila u prosjeku oko 2000 litara
vina, oni koji se time bavili. Jasno, dosta se toga pilo, ali jedan veliki dio se i prodavao. Posebno su bile poznate konobe u Zadru, jer je Diklo i njegov kumfin bio sve do brodogradilišta. Sve do brodogradilišta i ondje su bile na Barkanji uglavnom konobe gdje su Dikljanci dovozili svoje vino koje se prodavalo i smatralo se vrlo kvalitetnim. Vinogradarski prostori su Sveti Toma, Brtulačkice, Torine, Lokvice, Zidine, Podvornice, Vlake i tome slično. Tu su vrlo, vrlo kvalitetni vinogradi i nije trebalo dodavati tom grožđu nikakvog šećera, ono je imalo, nikad nije bilo ispod 20% sladora. Nikada. Diklo je bilo poljoprivredno selo, ne pomorsko, nego poljoprivreda i stočarstvo su bili glavni oblici života. Diklo je imalo brojna stada ovaca, mnogo krava, mnogo konja i eto, to je bilo za ono stanovništvo u onom vremenu jedini, tako da kažemo, izvor života i izvor zarade, jer su bili vrlo rijetki oni koji su dobili posao u nekakvoj državnoj službi ili onih koji su odlazili trbuhom za kruhom uglavnom u prekomorske zemlje. Bio je puno pametan, svašta je na ovom svijetu znao. Kad bi ga saponi strezao, diga bi uši pa bi stao. Prije jedno 40 godina, 45, kad sam ja imao jedno 15 godina, bilo je u Diklu dosta konja, bilo je možda jedno 40 do 50, bilo je dosta ovaca, krava, mi smo mladi svi išli, djeca smo išli ka Blagu, gori na Blatinu, u Zlatice i tako, po polju bi držali uza žitobik i pasli i tako. Onda smo malo s njima norali, vršili i tako, bilo je nas puno mladića, onda bi ispod topola na Blatini igrali nogomet, kad bi ih čuvali, tako. Dobro. Gdje se vršilo najviše? Na kojem mjestu po selu? Vršilo se najviše, bilo je guvana po cijelom selu, je bilo, svaki je imao, nismo baš imali svi guvno. Neko je imao u zajednici, njih po 2, 3 i to, onda bi, ko nije ima konje, njima bi vršili, jeli, to bi se vršilo skoro po mjesec dana, jeli. Onda ko ljudi bi zvali jedne i drugima bi pomagali i to, tako bi jedni i drugima pomogli vršiti, orati. Onda ko nije ima konje, njima bi ovi ko bi ima konje, njima bi orali, oni bi njima za uzvrat, što bi njima jedan dan orali, oni bi njima 4 dnevnice kopali, na primjer, i tako. Bura se je razmohala, a zubato sunce sjajno, po njemu zadnje vatru, dije calo i vonjalo. Bilo je 5-6 kajića, bili su crno piturani u Blaki i u Paklu, mrižu niko nije ima, ordenji su bili samo osti i ferali i ništa više. Je li se vaćalo puno prije ribe nego sad? Nije se vaćalo puno, znaš zašto se nije vaćalo? Zato što su kaljeni uvijek potezali migavicu, pa su pokupili, ostalo bi što kod, ali malo. Koje sve onda u selu ima kajića najviše? Koje ima kajića onda? Imali su ovi Matešći, ovdje ovi, imali smo mi, imali je njegov tamo did Prandit, stari Turčinovi su uvijek imali kajić, ima je rođak Šime, sadali su ga Varamengo, onda ima je Fabijan Grančarić i Božo Grančarić, to smo bili. To je bilo svi 5-6 kajića? To je sve, nije bilo više. I to svi crno piturani. Nije bilo piture, nego sve u Blaki. Bilo cviće o mendula, bilo cviće o mendula.
cviće, o Mendula. Skrivaju se od starih, ove smo se nahodili i prvu svoju ljubav našu me u cviće provodili. 22. lipnja 1944. saveznici bombardiraju brod Eletra Marconi, koji zatim ostaje nasukan na puntici do 1962. na veliku radost mlađih Dikljanaca. 1962. otegljen je u Italiju i smješten u muzej. Čuj, a mi smo od Mula, oni moga, išli smo plivati na brod. Brod je bija dosta trul, star, bilo je nezgodno se popeti u njih, pa smo išli kroz provu, gdje ga je granata pogodila. I onda bila je jedna rupa i tu smo se penjali na provu i tamo bi proveli cijeli dan skoro, letnja doba. Cijeli dan, ne bi cijeli dan, ali veći dio dana. I onda bi skakali iz njega iz prove na glavu, neko na noge, kako ko, jel? A plus toga smo onda bilo rizično ići na krmu, iz prove na krmu, jer bio dosta trul. Ruzina ga pojila svega, pa si malo osjetljivo. Čak i jedan naš Ive i propa i razriza se pod robom od Marina, jel? Kažu da ste tamo mogli samo plivajući. Plivajući smo došli iz Dikla, a i nekda bi iz Puntice prišli gdje bliže, jel? Ali kad bi se skupili bi plivajući iz Mula, odbile su, plivajući na brod. I koja najbolje bija u skakanju, plivanju? Skakanje, plivali bi grupno, a skakanju najbolje bi Pićo najbolje skaka. Pićo najđeš stil bi imao. A ko bi skaka, ko ni moga na glavu, taj na noge. Kako bi bilo, jel? Ali bilo razrizanih glava što? A nije baš glava razbija, nije. Koliko ja znam, samo se par puta razrizao taj. I uvijek bi se neko drizao malo, znaš, malo zapija. Jer to je bilo ko nož, ošto. Lim tanak od drđe. Onda bi se tamo i zabavali, pa smo čak i vadili nešto iznutra. Ronili u brod kroz one njegove pregrade. Ja sam baš izvadio prilično nekih i dasak, i našica nekoliko zlica. Uvijek smo govorili su srebrene. Zlica, pinjora, posuđa. Ali jedan put sam se isto privario, malo nisam produžio umjesto nazad. Jer treba se zaroniti unutra i znati se vratiti. Ako pogrišiš moment, znaš, zaroniš moga su u drugu prostoriju i jedno sam dak čap. A to je sve bilo na dak, nije to bilo na kisik. Plavi putevi mora pričaju beskrajne priče. A galebi slušaj i pamti sve. Priče očekanja duge. A galebi slušaj i pamti sve. Priče U Diklu su nogomet, košarka, karte i boče posebna priča, koja teško da se može ispričati na zadovoljstvo svih zainteresiranih. Ovako, najprije kad smo imali, zvali smo se zapadnjari i istočnjari, onda smo na Bari gori Bokanskom blatu igrali.
onda bi se nekad potukli. Onda smo se babuljali sa bokanjanima, to je bilo tuče svaki dan preko lita, jeli? Onda, posle toga, kad smo podrasli veći dečki mi, jeli, smo igrali u zgonu. Ali onda smo imali problema sa ovima gospodarino zgona. I onda tu su bili najbolji u ono vrijeme Čiko, Stojko, Ive Češko, onda Jole, Kičan Milin, onda još koji je bilo, onda Tono, Tomislavovi odeka Češkov. Onda ja sam počeo igrati od 13 godina braniti. Bija sam dobar golman, ali kasnije kako sam bio bolji igrač sam igrao centarfora, jeli. Onda smo se kasnije probijali, onda smo se počeli takmičiti za ovo neregistrirani timovi, za Diklo, Primorac. Onda tu smo bili ja, Kaže, Franko, Emil, Marijan Mejn, onda bija jedan iz Grančarićevi zva se Pičigala, a prije toga za one starije Dinko bija jedan Grančarić, onaj najbolji kao igrač, ali je bija sebičnjak. Onda Mladen Špaleta na nje isto igraja, on je 35. godište, ali je bija sebičan kao i ovaj Dinko, samo za Asija, ne za nogomet. I onda smo stvorili 2-3 godine pekar, bija ne Čiko, prije president kluba, a posljedno je bija Drago Visin Mili. I onda smo svaku nedjelju igrali, onda igralo par Kožinjanaca, Ivica Medić, onda igraje vrag, kako mu ide, a zaboraviš puno godina, ali znam ki sviju. A ko je bio najveći konkurent onda? A konkurenti su nam bili svi, jer to su sve bili neregistrirani timovi, a većinom su nam se ubacivali koji su registrirani, koji su igrali kao za Metalca, za Arbanase, a oni bi ga isto ubacili. Onda najviše golova za Diklo sam ja daja. A najdraži mi je gol bija kad sam zabijao u Bokancu iz ležećeg stava, njih svi su me bacili u zrak i na ležećem stavu sam se bacio samo na ruke i škaram, to pitate kako je bilo. Onda se išlo i Luncijati u Bokanjačka onda je bilo čuda. A onda mi je još jedna utakmica najdraža kad smo u Posledare pobjedili 3-0, a ja sva 3 gola zabijam. I to mi isto bilo. Onda u vojski sam igra za garnizon armije, izvaja me Bes, Partizan, Hajduk i Crvena zvijezda, mogao sam igrati ti ko sam tija. Ali, već sam mislio kako ću pobignuti u Italiju, pa doći do Amerike, 2 put su me vratili iz Italije, 1 put uvatili, nakon 13 godina opet sam uspija, jeli? Ali inače mi smo igrali bolje nego ovi što su igrali, koji su bili registrirani, razumijete? Jer Franko i Kaže su bili jaki bekovi. A onda, samo Mladen me mučija puno, bija sebičan. A onda bija dobar Marijan, bio nas je puno nas je zove. Onda igra jedan iz Crnoga, bija zna nas, onda jedan Gvardijan iz Belafuže, 3 Kožinjanca, Branko, Ivica Medić, i kako se zvao, vi treći. I borili smo se, mučili smo se. Ali najviše troškova su snosili ja, Marijan Mejn i Kaže, i Franko. A kako se klub zva, po kojim imenom se zva? Primorac Diklo. Kako? Jeste u Italiju išli igrati, to je isto bilo? No, nismo. Ja sam igrao u Italiji 2 utakmice za Trestinu prijateljske. I oni su me tražili, ali ja sam mislio da ću u Ameriku, nisam da će me vratiti, da sam ostao najput u Italiji ka Bog. A u Italiji smo imali jednu utakmicu i ja sam bio golman. I obranio sam penal. Pobjedili smo 3-0. Dobro da napomeneš. Pobjedili smo talijansku drugi ligaški tim 3-0. Ali tu su bili igrači iz Šibenika, onda ja, Rade, koji još iz Dikla bio. Onda Kožinjanci, Petrčanci, to smo imali tim. Vatru. A većinom sve oni koji smo se i prije borili, ali bilo par koji su za Liku igrali iz Zablaća, to je bilo čuda. Bili smo odlični. Svaku nedjelju se pekli janci po 2 janjeta, to se lumpovalo. Diklo su 2 autobusa išli u Posledare, išli u Crno, išli u Sutkošan, svugdje smo išli. Ali niko nas ni zajeba kao u Sutkošanu 1 godinu. Neki su došli na litovanje od 2. lige, pa su oni njih popisali i mislim da smo izgubili 3-1. Ali oni su njih kao registrirali da su oni Sutkošance, to je bila 2. liga, Bog te maza. Da su nas pobjedili, bili su bolji, bogati. To je što su tili igrati. I tako, ja sam mogao svakom istom timu igrati, bio sam brz, samo što naši ljudi nisu tehnički igrali pa mi nisu balu davali. Bili ja balu preko 16 mjeseca dobija, to je strah i trepel. Poštovane Dikljanke i Dikljanci,
ja bih vam rekao kako se je zgon napravio 1979. godine. Omladina nije baš bila voljna raditi, jeli. 2-3 puta sam sazivao akciju radnu, ali nisu bili u volji doći. Onda sam pozvao omladinu Bagata, bilo je cigareta, piva, sokova, marende i sve. I tada su Dikljanci, mladi, stari, svi došli u pomoć i tako nakon 3-4 mjeseca zgon se napravio. Otvorenje je bilo, po neveri, po kiši, ali uspješno. Bila je jedna stara gostiona u odboru, to je držao prije zadruga, to se ja slabo sjećam, ali sjećam se kad je držao Tito, starac. Onda sam tu vježba, gledao kako igraju drugih, pa sam se naučio malo na karte, počeo sam Hedite tamo igrati. I onda se Tito prebacija, mislim, nisam baš siguran, ali mislim 68. se prebacija dole u našu kuću Turčinovu. I onda otvorio isto gostionu, igrali se na karta, ali onda se to igralo puna sala karta, i popodne i ujutro su ljudi trošili, neka i sada, svi se doma stisnu škrtanje. I poslije sam naslijedio ja 75. ja mislim, 75. Igrali smo na karte do 83. Bilo diko isto puno, subota i nedelja uvijek je bilo puno ljudi, stari, mladi, dobro se živjelo, pa su onda ljudi imali i šortiza na karte, malo kriza sada, koja je svitlo opalija. Ali istina, čuo sam da se na račun karate diga dan kat od kuće, je li to istina? U našem, ja mislim Kebi, još neki Amerikan, sam se ukladio da ispod slika liša da neću pogrišiti i onda sam mu diga $900 i onda sam diga kredit za adaptaciju stare kuće 1:3, diga sam onaj kat kuće. To je istina. Ne, $900 sam mu digao, onda slika liša bi ja. Kad su mi stoljak na glavu mećali. Nemoj s njima pričat bogati, slika liša. Ja smo, 83. smo počeli raditi ovo sa tavernom, tako izbacili smo karte i više diku šteta što nema koja gostiona konoba lipa da se to igra, vidim da se jako malo više igra. Vidim da ste vi mladi počeli, drago mi da su dobri turnir, malo se nabacija na Ujca, malo Josip i Mladen Rođović, krv dobila i opet turnir. I tako vi mladi trebate da se jede, ako trebate plaćate mi $10 na ur da vas učini, noći ćete nešto na karte i kako ćete maznuti. Vidi kraj mora, gledam otoke, prekrasni okrug naše lipote, na brigu buri ne daju, da nam polomi lozu vinovu, na brigu buri ne daju, da nam polomi lozu vinovu. Tvoje more ili poda žala, tvoja povijest što uvijek se krala, tvoje uvale škrape i blato, diklo moje, ja volim te zato. Tvoje more ili poda žala, tvoja povijest što uvijek se krala, tvoje uvale škrape i blato, diklo moje, ja volim te zato. Mali Pariz reći su znali, Božjim vrtlićem drugi ga zvali. Diklo moje, volim te zbog tog, kamenu kuću, moj rodni dom. Evo par riječi o športskom društvu Diklo, reći će nam tajnik Božo Matešić. Športsko društvo Diklo je osnovano na osnivačkoj skupštini 6.12.2001. godine na inicijativu gospodina Lenka Milina i gospodina Marka Milina i gospodina Ive Milina Taca.
prvi korak koji smo poduzeli po osnivanju športskog društva je bila zatražena je bila podkoncesija za lučicu što smo i dobili, pa smo pristupili uređenju same lučice, a pored lučice aktivno smo sudjelovali u uređenju zgona, odnosno bočališta gdje se postavljena rasvjeta, igrališta za nogomet, za košarku i tenis terena. Pored toga sudjelovali smo kao suorganizatori u prošlogodišnjima danima Dikla, što bit ćemo suorganizatori i ovogodišnjih dana Dikla i nadamo se i u buduće. I recite mi možda je li ima ikakvih planova za organiziranje nekog nogometnog kluba, bile su neke priče? Pa cilj športskog društva Diklo je okupljanje svih mladih pa i starijih mještana Dikla. Ukoliko bude zainteresiranih, voljni smo sudjelovati u suosnivanju malo nogometnog kluba i već športskih klubova, zavisno kako bude interes za koji sport. Evo, predsjednica udruge Kleštura reći na kratkim crtama što vas je potaknulo na osnivanje udruge, odnosno odakle vam ideja za to? Evo pa, od prošlogodišnjih maškara je potekla ideja, nekako smo se naglo ekipirali, dobro smo se zabavili u maškarama i onda je tako pala ideja da napravimo nešto što će biti nešto, recimo, ko će organizirati svake godine ove maškare, da se malo zabavimo, a onda je pala ideja, svako mjesto ima nešto, a mi nemamo ništa. I tako malo po malo kako smo se mi dogovarali, padalo je puno ideja i tako je na kraju pala ideja da mi da osnujemo jedno takvo društvo, udrugu ili već kako će se to zvati. I eto, odlučili smo da se zove Kleštura jer smo se u Klešturi tamo dogovarali, nalazili i tako. I odlučili smo da se zove Kleštura. I onda je pala ideja da sašijemo i te narodne nošnje i tako sve u hodu, da malo mi lijepo živimo te diklanske običaje i da i mi otvorimo diklansku škrinju, kako se rekla. I eto, to je bilo to. A te nošnje što imate, je li to po uzoru na stare diklanske nošnje ili je to nešto novo vaše što ste vi? Ne, to je baš po uzoru na staru diklansku nošnju, osim što mi nemamo i nemoguće nabaviti materijal, da sašijemo carzu, to je isto, kroj je isti ovakav kao što je identičan kao što je fuštan, samo što se to zove carza i to je od grubog, vrlo grubog sukna, to se zove sukno i to je nemoguće nabaviti, toga više nema, ne postoji, ali smo mi, i fuštani su naša nošnja i mi smo po uzoru na to napravili isti kroj, izradili fuštane, a košulje smo nastojali, skoro su identične, nisu po materijalu, ali smo nastojali što vježnije i vez i te rakame i što treba napraviti, skoro su jednake. I ove karnice, travese su isto tkane, isto kao ove carze, od tih sukno se to zvalo, taj nekakav materijal, ali to je svejedno nama bilo trenutno nemoguće nabaviti, ali imamo u planu mi jednu tako identično napraviti ako uspijemo naći materijal. I recite nam za kraj otprilike koliko članova udruga za sada broji? Udruga broji 46 članova, 25 aktivnih sa ovakvim narodnim nošnjama, a 46, što mi je posebno drago, što broji 7 članova ispod 18 godina. Najmlađi član ima 6 godina. A to je? A to je mala Andreja od Šiška i mala od Dinka. Selo Diklo misto si u doli, selo Diklo misto si u doli, selo Diklo misto si u doli, u tebi sele sokolovi.
zapivajmo jednu od granice, zapivajmo jednu od granice, zapivajmo jednu od granice, mi smo istogo speru zarice. Svako naše malo smišno mjesto ima svoje stvari. Ima porte, ima piazze, ima cale i sporche cantone. Svako ovo naše malo smišno mjesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione. Svako naše malo misto u duši je uvijek čisto, jer sve čamu na sine čini da mu vrijeme mine. A ako se i dogodi da li koga zlo pogodi, a moj Bože, čas se može. Ako se i dogodi da li koga zlo pogodi, a moj Bože, čas se može. Moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno mjesto kada je odsakla.